Hello, Jidwar Nuer online TV channel, Neri Yakatok Tiang, Ner Mala Weka Yak, Dobadan and Queen channel, Queen support Kaje Kashung Yen Ke Nuer online TV channel. And tell Delonka Yah and Manduni Chang Kosnyak. Amalia nong rhino guasaman while le changa jan dang ro de kel ka pai ba de ron kin dang ro wid jan dang ro de dich take a ler misha ben ka ja guasame ler mo misha ala re wich ka so Sudan ko je le gorno de jan wa ya kel shire mangai kon no lana gorno betin wan ba ka nyo ya kel en mi take raj mi jadid ki repon mi jadid misha ben lan mala bosko dong ba mandana le ro de ba jamal no ye ka do badan en chaben ka ja so ban jome ban jelinkel jo chalat guasame kume South Sudan wudenen yana magwasame jan shwale General Cholton Balok jan Minister of Defense and Veteran Affairs Cholton Balok ramkel mishi contribute long kalia dan liu kanwore no mishi aja ngai ni gwase dan no me chikor me to kanasir keme toga ka panal gwade nakan waratin shika kaje long shi konte let ken ke shi konanen shi kan gat ken men shi kan nakana so mengai kondi ale na mane take a job mi shakulat gwasme mi goron kwala nyoga yekel ko en Gerald Cholton Baloko ramkel mishi tibej ba chakala long kanore tamate ke jawrodin mi nyoga malada jang but men der mang de kore mang jeno bu kon ngaje no ram kel kanitin content chanware chakatuk so de yente ngitin kan ganware konte bu ke kem ko le kanasir wona ka fan ga ka wu ka longshuk no kan reality take 10 minutes so channel you ka te tin kon ikan kalat so ka jalera me mu kon lengane no take jom chalat ka quinentin kontila de ni SSPDF plus Sudan People Defense Force jen bana lengo gwada mene take jom chalat gwasame en jen Cholton Balog Minister of Defense and Veteran Affairs jene ken chicken rodin yajano biken we South Sudan biken gang kan South Sudan People Defense Forces and bawij bajagang ka be citizen bakagang jene shi de ni SSPDF chicken kor chicken bipal chicken ngotin kontin yan ka South Sudan chicken gabe ban pin ko ngot ken keten kon yan rodien ke o kan bikandor bikana gang ka bike ke ni ke territorial integrity bikana gang ka bigana bikan ka gang amena kwaktin kontin tere which ka South Sudan Jo Chalat, the Minister of Defense and Veteran Affairs vow the commitment of South Sudan People Defense Forces to protect the country and its citizens, saying the army will not waver in its constitutional duty to defend the nation, territorial integrity, people and property. Kajodana Chalat. General Cholton Balok ko Generami Mumangai Kone ko Ramkel mi she contribute kanag nuare. Lari makame and Gerald Cholton Balog Ladaja Guami mo take a right to prison Salpa Ki mayardi ten Kakui gang which ki county security situation ano ka gwade dan eche Uganda chicken clash kene kuma South Sudan ki gwade eche Uganda and People Defense Force chicken yentin ke kuma South Sudan SSPDF ko la lare jen ko chabukul ngaje no ken ikane ti shedwal ki kane ti chicken kaje keje chicken ko she statement me che jeme kan shi kuma SSPDF chikarin be palapinyo chicken which eno chicken gang kangai kondi ale la togo nodi ken chicken which chicken ko General Cholton Balong made the remark after briefing President Salva Kiir on the country's security situation following tension along the border with Uganda and clashes between government and opposition forces. Gwade da ne cha de ni SSP da me cha connecting kakaje keje ngum chicken lel nothing they done nothing but me dan me sinwer me chicken nyenye na ka jang ka nasser ka we are adiu chuyen and chicken helicopter can gajak na kan wore so can very easy for them be can motive vulnerable people be can karenal ko be can Uganda me very powerful bigger dwal kaje ko men ko la poje long gwad men ko na la poje ka ku me roi ke kir me yadi tenana alakan de ne Uganda gwas men kanatin contin la de ne South Sudan ken let ken kill tay na kan war let ken kill
barata mi gana ngaje no che duwar shela ben kwidin la nang ne pain ne ke na kum Uganda ci dual chela ben lo lat ken no e chicken binyen ko ken ko chang dio ye sia ngaje no ken chicken mal chicken lat lo tekre mal ka ban ngai kon diala no reality wona ne netin kontin la jang of course long an kon war mi ben kan war bugun war bugun kan but when it come to them chicken go ro take a korm de kan ter chicken go no de kan kaje keje de kan gang ko ken chicken kaje ke chicken kok ka do dan ku no na gaje that is the reason why chicken go no don't tem de kan lel ka ku kaje keje so mi shit kan me no she would shall ton balo keje kan kirme yadit like a security situation ka Uganda. I think they should leave it because right now chicken ka agreement ko chicken mat and chicken binyo mo nyenken ketel kon buto ka wal jane kenen ken yadi cha tung tet pin ne di shana ga kan ka chicken pal dume tam dume kan wertam nyen ka tam na di situation di nen jo len kon me gwata me in a statement issued by the office of the president this afternoon, Kiir met with General Balok, who assured him that the overall security situation across the country remains stable. Gwadan chigi jigtin she Kiir jogono which palaroda pin telam lariak selakor medana chitok chetok la country is remain stable la kenetele kormuto wal ngai kon kor kono to gwasemene. Last Saturday, fighting broke out between government forces and the SPLMIO in Lubogo and La Supaya, River County in Central Equatorial State. Kakor jugami payo, and I jikon ngajan which you talk, you know, come 19 contin la deni SSPDF, kana deni SPLIO. Dear Jachikon, Mission and Mochana Janen and on a guade she clutch much talked but Kakumu Kirmayadi. We can no tell milari tell me talk so a German yan tema lat cano tell a corm choda lot a can which is stable no temilari so then and yan muguatame so briefing chay to chay kam kir and no tell milakor no chang me chikoja toka Lubogo can la super yam go can go the alati ka river county chakarana vor kume maraika dakri machalo chicken what the torch can cap, but Antama can be stable. Okay. In a separate incident in late July, Uganda too reportedly attacked Kangapo Tupayam in Kajekeji County. Joe Lincoln Mugwad Mungud Kon Kamanana Chala da Kum Uganda. Ang ikon mechi to kajen Paibaro Wedan Chang Yandang Red Badaka Paibaro, Chuji Uganda Chu can Wujin Chalka Kangapo, Tupayam ka Kajekeji Chukana Maka Chukanetin Kontin la deni to shop godi on yam chukan kanagala deni SSPDF. According to Kajekeji County Commissioner, 5 South Sudanese security personnel were killed in the attack. The violence also forced more than 15,000 civilians to flee their home in the affected area. Taye dane chukor mecha to of course no chinati shop kin dangwal die chiga pot ke chigorin bar no and gwade chukor to tanga Kajekeji County Commissioner Ramdan la Kajekeji Commissioner Jalado Shane Dang Dia Chagana Telaji security personnel Kadene SSPDF Chi Ken Chiko Pingane Tone Kachinate of Kinwell Dia Chigarobar Lochigo Cam. During the meeting, General Balok Chalarun and Shakir Jogonona South Sudan People Defense Forces Chikarudian Bubar and honor SSPDF would not waver in their constitutional duty to defend the country, territorial integrity, its people, and their property. Ajana kume men la deki de ni kume la de ni kirmiyadit ajana na chol ton balok tele de SSPD am broda bar ka chikan ngoten kontin yan ka South Sudan chikan bu bañ pin so ko jemo be ken lanin mandana gorke rewit chol ton balok ke jom chirno mo che de kwen no ka do badan en gor jeno baaje ya ka je kume kirmiyadit ki Ramadan en kul saft so mling yan me gwase me atadan en chingwane chigolen lat ke je ngai kon diala no nishang ko gor jeno cha bunga jeno dong chete kerik ti choden la den bi gorno jin bi kai ki chi tok chi bilalet so jo me mede kon link ka do bdan en tong akaje lerden man banyo ko minyo ga yekel gwasme na banarwa cha ke ki regiment chi tok no kanos Darfur ka humanitarian convoy no bandi linkel turbil nen yana me dunwell food program alajen
dung humanitarian la kabanu kwan content wa kamnetin kon tin la tin chuch rewich ka Sudan ko la North Darfur na me mutong na metina ka jom chalad gwasame chalado na wa drone attack on humanitarian convoy in Northern Darfur destroy 8 truck ala turbil nen yana me wacha kwan nan kabe chaje yarki chikana bar la drone maja dan en la nanga karen yalan tot no kia drone no bikan kia men chalel bo normally drone chalelo jana majority mi charo yor ka dor ba mar kan jana monakel so chicken kwana kwala jako wana wa lokaje chicken destroy no so United Nations World Food Program convoy in Sudan North Darfur was struck by a drone attack this week, destroying 3 trucks carrying life-saving food, 8 and senior of UN officials say Thursday. John Nenian Magwazme waken chicken truck na dang dok chicken connect chicken ka book drone. So mid-jag along. While the 16 truck convoy was being offloaded at the warehouse in the town of Al-Melit, wagwa the mite ke truck na chobwel diete kwande kana kula nang then gwa dana cha 2 truck atini cha to destroy it already kanitin kontila tila judwar ka jodana chalat ke according to a statement from Luka Renda, the acting UN resident and humanitarian coordinator of Sudan, the truck had arrived from Shat day earlier to deliver aid to the region. So when nanga me wa kun mi momu wa kamijana chide mengai kona. But when a mute RSF taken, but the RSF kira support force in la jidwara can respond. The army of rapid support force could not immediately be reached for comment. The attack is the latest in a series that have hampered aid delivery in Sudan, where a conflict has pushed millions to the brink of famine. Mulat kon mugwas ngai kon no Sudan she serve right now ko jen gwada me ngai kon me dan e chikor che tong no gwada e chewa no ala ne to kon tela ji humanitarian la kon la kan kula nang tun kwana la lo ke ne to kon shoot ala ka lel ka dadop baga divert ke baga nak shit ke entame kor gwada dan dio je dong mala ro ne lingwa chare ngaje no che te ke trang ya nak bon ga gwada dan lo la kana bare ka buga jiga bukan kanak but right now dum well food program watch can destroy ne kon nan de kula lo now so mi mom be bolong no dong ne de kwala luang ne ka biya mana tika biya jele o destroy so na me chingu she chong so gor je no de ka chartin yok ka do dan de ne ken de lo ka je ko mi che 8 smith ben cha de destroy ni je de gor je no ba je ale ka ke ba na ba ka lok so an charm che ne me chare kan chare charm to long ko de kan iten content kule la ji wech de kan kule ja chuch bana right ke ku kuma spelayo kamadan en chicken lat gwasme nasinelo yet Ramadan ela kwar ke men ramla kona lar no jene deputy chairman ke kwar rawde men gudating machare wecha ka South Sudan nasinelo yet ne gwase da ne chaja joy kwar ka kirme yadit kana ne dial content ko kuma spelayo anano chicken tel shabrodin medekan on dano bikan rodian jako bikalet alo bikan ninken dial koni let kenka bukan kala da George changna mente ka exile ke gwada na cha ka chika George cha George nathaniel yet ka jodan e chaje interview go je dio je chikon dialanen an jo chaje interview ko je chaje no jen me chala da wa to ko di wa jo chalat ko chaje ti no kata da na ti doctor machar ka je chala no doctor machar chuje gwada dan tetin no tele karab ka tele piu no lo ti ja cha cut off kanen konen ko doctor machar ko te ke reti jen ajana gore medical help and doctor machar mi mode ja ten ko de je check up dolwal but cha je gore ku mi kirmi yadit a shanga ne shek doctor machar wa cha no go ku doctor machar ko kuje mo china tanelo yet je lad no ne me very worry long ko de mi chikene me direct walk gore jen wo de mi chene me de jere alka but kirmi yadit che je gore so mugi kon mi chede me nathaniel yet ko Ramadan en ko le advocate en tama gwami mo par kol men ko le tere wi ke juba kala de jeno me le de jeni lad ne roi ni ke kwi Dr. Machar of course ya jeling bone no ka Michael Makwelius men wuri chala kol manyang juga no ne Dr. Machar yan ka je criminal case no en wo bajelun no jene go procedure to bala call to do to bala lat and then ba process ba kala mi cha je dwer ba je yen ma kana je dwer and then bajelun
mo ajik dwer ba title ko vice president ba jo keje ka jo dana chalat but na me charge look at United States ka chalok bo shay nani la in Chinese embassy ki embassy ndara wika Sudan la international community chikala no malat ke kume kirma yadi chikan goro be malba ben so ko kuje mo ken chikan rejak amana chalat ken na mo chi tok na meni ku kan goro bi kur be woni amre wika Sudan so chikan rejak already mishit ken mene dundo natinelo yet ka jawo dana shalat do nena ko cha tijeno yen chalat ro yen alen ka attack do no ne law attack no gosin continent na base ne ko dundo kunere defendero we are in the position of defending ourselves but we are not in the position of attacking anyone but kum kirmi yadit ko kenit content ka position medit so la kan yuwen mon ko ken la kan ka letin kondong teach go ko tega ka ne to want to advocate ki kwidien but kum spela yo telena so na me ja ka ko charge den charge billing but ma ngai ke lungu ge jeno an wo bi South Sudan be te ka malo wo me cha doctor ma cha ja kon lun jen do dan be malo ben ge tel mal me de ben ka te doctor ma cha te re te jen na mo cha gu jeno che be men to so ma gor ke mi yadit gor jeno bi doctor ma cha be berar ke ba je lun gor je en wo jen pointe ana be yiga agree ki international community and point de wuri shalka me kirmi yadit ko be doctor ma cha be je lun okay so mi chirkana me enu dong be doctor mo char rate gen be gorno be je jago be detention be je prolong e ko be kulitire kuarka chicken reken ke chicken mal chicken let ken doctor mo char one on point de mi je long shimagwa so right now jen kwala cholo ne no jin normal ka lokamal wudi shalga par call right now ala jen lede coordination te ngwana long ko do bran de doctor mo char der brar ka jen jen chabit ne ko gwasi dan e che jen ga jere which no traje ka international community karaje ka ne ti gol ko do dan de ki de je pressure ko de mal der ben ka je ka de doctor mo char de je chulun no de na chu ka dialogue of course kuma kirmi yadi chikan dialogue chikan look ko kene chine kuma SPLA yo chine langa kor gwami ber long no de mal der ben ki de kan mal de kan no but chala de mal der ben di ko point e ki ramadan la mal la je ya yer mi che ngaje no chi ko en kware che tiaki election no be doctor mo char be je tok dor changa che toga 2013 che nya toga 2015 che toga 2025 entama so mishir kana me wa look de ko bi malba ben kan look de ko dong barodo watch re kuma ka an kirma yadit ajen menen yana entama yera watch na tenelu yet ko ram kel mi mo ngai kelung entama jera madan en yer kelung akir ka gor kano de kana kabo ko gwazdan tetin de je nangre watch ka South Sudan ke de jo yen no ngai konte diala kon lat ke kirma yadi no shikete go la tok duno ko nana rode jandana gwani jen so mi ku kon kirma yadi roy nasen go tel malari ka kirma yadi dara kul tel regede ka kir janon teme te nyaada che je kwanya la kwar nyam chal ka dut che je lat ko position e dan e turi shal ka me bol mel teten ngum kulon go joran teme ko kon e diala konte la royni la ken kalin gwasme ade konte ka ngai kodi en bol mel me cha nyoka mi cha gwade cha ele kam nyam chalke adu den nyu den o ala kum che chetmi kingdom ship ki tala lelke no ba all the resources back in rit ramadan ela relative ki ramadan ela gaddu aramon so kirmi yadit le da mishit kana ko gore jen go bi power ke lu ba woka gatke ki ba woka netin content la jidware kon chungaj bano cha ko kwanya mana gad ke lo kan la kwartame te ka position ti dire long re military ka nyoken bo let ken la ambassador re which ka South Sudan ko cha let ken rar kan dial so mishit kan me en power consolidation ki ba power ba je centralize la to ka jan gwas to de mo so reunion to one don't ran gujen hotel rek de la no adu taramugwa adu jen chemical ka adu foundation chejere alika so ke diala to a system lat kenija kaje a shengna man lere ko organization alo shi ramimo mi shi kon let ke kume ke government chalo no jene kuje mana lero dio je kon nen constantly alo jen la we kel ke de ni ba ko lok ka kwen so na me gorgan do badana ba je ngai keje
kiir. All these things are kiir doing. Gora jeno binyar bela popular bajangach bagu jeno jeno ramigwa. Mene ko kena content of we comment in term wike South Sudan lar kenu adut ramigwa long. So kujamo dong checho gwan chega bela gor dom muga baylet kije. So do you have to agree in all the next 25 years bagat binya gar me ke gat ke biga na bukan ka right wike South Sudan ka chigan na right ka karun techo wel ngwan de paiwa ka do metela michigan la wish. Are you serious? Gujen oderwa South Sudan chi the right family. South Sudan anybody there a right. Kadob dana gorka jeja. Mi gorka jeno vi development baben gorka radin e shimo kirmi yadit kana gatke. Ko she kene kirmi yadit she fail ka kor gwan bar gwan mi mo cha je langten ke cha jogono jin derben pin ka cha je lok bane. Ajen minen yana wojene ideal ni obe move me be jamek be nyaade be je kwan la Ramadan en la presidential envoy cha gujino ne me nepotism ke corruption mi mo cha gono de je lalet. She activist in one chicken no man chara kirma yadit a direct nepotism dental manyang ramal activist jala no me direct nepotism kana me che chong ngum kana je moy ka dorin kokien ngum kana Nuer mi yang kan je jago bela presidential advisor ngum kana murle kwanyon ngum kana equatorial kwanyam ngum kana sholo ki tar kana ga kwanya ngum kana je kwanye dorin kokien bo kwanye nyaade mone wi mon mi che to gono la joje no ramo mo gor je no be power be je consolidate ka be power be je centralize ko taram mo bilo kujemi ba chu guje no en kuma na mo family government cause mi nyaado mi jin kwar chonya du kwar so nyo de jeno si wwa de machi yetun yaro ready. So malin kona me amle roda ka gor jeno de na tika ngech mugwa ajen mi guyene no logo jeno de dakhima cha de jelun ko dwala ke dakhima char. Mishil kana me of course ne tin walat kana no shako go along no shanyare che kwa ko ba ga chunga kan dia no kana tete. So when power collapse kake terambi survive ka ta dan dong de ande kware der yala jagaje of course can ke human ke kana they can kware kan jaga nyong mi shiga jen but do be shan kana jaga jama ano yen dakrama char yan ke je kiir ne shang ne run go je no dakrama char jara manana te garek ka jano le lo kwa ne de tiene lo ko power dan dong te ke dakrama char ko le bas so ne me cha gu jeno a systematic way mugore jeno be dakrama char be je silent kashe gorno be Dr. Machar be la kwar ko gweje no mi bram di mi shika Dr. Machar ni ne no be la kwarten gweje no na me shabugwa so me sha komene janin content la ro ni shamlin kanen ka social media de lo junda ra jega longba kene tela Nuer mi be kwar be jek including Taban Dengai ko ngi ko ne Taban Dengai arami mo la kwar ki te ka ko me kirmi yadit ko ge bon wajen ba tela mi dara jek chang ametedi cause enen Nuer e kel by the way so la kona linga no enemy la Nuer ki enemy la ro mongwa mo ba yinga jenora mo Nuer so ku je mo cha ba allow ko dara mi di dara jek but then tanat kuje money no malat ke jang no lengu but me jiram ngan me dan le ro by the way we ga agree no ko nyam adut Salva-Kiir wrong ke she chong so de kon de retonde kon ke linko no kono be konti kono to be kon ka ngech no ngade jenu en connecting contin la kume kirmi yadi telmu gwamle kene ka shikan mal shikan bemenong ko rudian dial kanete nok no rodian karodian jem nen yana tam ko kene family business ko kene family niken ko kene content bridge no mo che chong ka shagwa ka dobran en chalat kija tego jo mo chalat gwasem okay right chalado nena nete jan kum kirmi yadi tam ka jan gwasa me go rongde rander jeling okay tega jom chalat gwasa me one ene the central bank has ordered all traveler entering or leaving the country with $10,000 or more to declare the amount in writing warami goro be jere which ka goro jeno wi wejodian ke bi wejodian alobi you are entering or leaving the country with $10,000 goro jeno bi yi gorke warga lo banga jeno na mongu ke yo ke temu wilelke
Kum South Sudan mo Michigan lad. In a statement issued yesterday, the Bank of South Sudan said traveler must fill out an official form available at all border points and present the money to custom officer along with documents showing the source of the fund. Wajin mijelik YouTube ke $10,000 jirama mo gore jeno bijalke waraga ka bika news officer lo bika kama. By the way, those officer ke chuer Michi nyot yoko what you laughing be yoko bigger but bigala gwarka wariga they will make things complicated and then to you shiko bijek but kuma South Sudan and it kondong to you take pinjen ka bang South Sudan mi bire we ke jene ka jin nang yu nang karar balar ba je ti no je ka ne kan yu ri shirkati team biglar no 10,000 gwad dan je ka tina gwasme be sort the fund will be lat no kam ne ka ji ki ngumla road you have to declare it in writing ke paper chikala traveler must also state the purpose of carrying the money by issuing documents such as invoice, bank withdrawal slip or remittance confirmation and submit the complete cross-border currency declaration form to border authorities for verification. Major lo dangwi wejdodian kenegur ke janwo be purpose of romuyo ke do da romuyo ke je declare bilat ke bijig dar jal ke issue it document and la invoice ke bank withdrawal slip to gwadan kemokratin or remittance confirmation form new than origin namo kayuti tidla legal lo shiga yoto be ka do mishoro lot ci South Sudan government che declare no ba mishoro ba jalat when you are entering the country or leaving the country with $10,000 you have to present something like the issue document invoice and even bank withdrawal slip and all this thing be present ka content be ajeka border. According to the statement, a stamped copy of the form will be kept by custom and another sent to the Bank of South Sudan for record. Let me jere you can South Sudan right now jira mama gorjeno ba igor no jin beauty 10,000 bi warga be del gor bi gwada na jegaten bi lat and okay your purpose of traveling ba bi lat no wa gwasme ke you we kelel ngo ba gor no ba ngach otherwise ba you ko ba ganang aken. So this is a form of chur. The bank added that financial institution must request prior approval from the Bank of South Sudan if they plan to import or export more than $50,000. Me ramimo me donguro nanga yo to shop ke 50,000 nang karar ke non karejamo. Before the institution, la financial institution, bekan warga bekan kona approved kabang dung South Sudan. By you to bakula nangrar ke bakula nangrech. Me tell a lot of money then by take gwada down and jeketin. So name sure regular sure already because ginjele you coach you which got gwaza down jeketin gurjeno we gwada witono kajina baile jogono you to jekani so name sure already gurjeno big you not bekan cham kachap. Okay. They are also required to keep accurate record of all cross-border cash movement and submit monthly report to the Directorate of Supervision and Financial Stability at the Central Bank. The statement further warned that failure to declare amount exceeding the threshold, structuring or splitting amount into smaller tranches to avoid reporting use of unlicensed carrier or individual to move large sum of money across border are strictly prohibited. Mijalaka yotungwan kakeneka kondak don't make UT should be 10,000 don't they rather they make 1,000 there come rather than 500 no then after that we should in the country they kalo dark kid they kalo kami water and go but we jalga kele lo roll lo jiramo mo kajel yutungwan can baga deal with tet kedu ngai kona kum South Sudan show kill at this time good can be can yutungwan be can kasham which ka South Sudan ko tin dia lat karutin ka dia gor kano ba ka legalize ke ba ka gui ka do mo gwa kana gor kano bi document ko bi ka ale ka jira mo mani ka do bran ci kan lat ka jang gwasame bana nyog muray kon ke jo mishalat gwasame no jo bana nyog kwen gwasame dung kume dung Uganda kene kume South Sudan no bana motor bana je linkel railer kana me South Sudan and Uganda army vow to strengthen border security la kume Uganda kene South Sudan chika mat ko bi kan border bi kan realika ko teleriang mbele to kam kenen binemi no a statement published on the UPDF website announced that the commitment was made during a high-level meeting at the Defense and Intelligence Headquarters in Buea, Uganda. Kajo mishalat gwazmi mkwale nywa yakele
kum Uganda ken kum South Sudan shika right ka shika na madano bikan kaji keji man cha ka ken bikan border bikan realika loter yang betuok ti general dawa turjong teten Ramadan and la chief of defense ka South Sudan ka te gad Museveni man shal ke maozi teten ba kana kwarto ngwan eno shigme yana magwas me ka border issue men we can no de solve ka do dan de solve puje so the reality len kon ke ti ka kan writing kon lat ko rodian en wale anda mandu ni chen ko nyam le anong roi ne gwasme en wala chen yen dang ro kel ka pay ba dek ron kin dang ro wi di jen dang ro wi di ch jen ko raje me ka jamona mini shar kung pin gwas mo katin kon shiling no kan yo ba kan ko kien ban nyu jekler dodian be te kamal bye bye